Wikwato ni wakwa kana wa mukanesa musaisi wa Mutongo TV kalivo kilungone cha muka twambeiye tene na kwa kana nitosonge tena kilungu inokona nitwa ingeba nondo wa kuikithia kana nitwoka tukonengelele mauvora mendeni wa mathango ya nitwa Erastus kithukuanzo mona mathango a ema umundi twi matuko muonza mwi wa muonza saba mwaka ni wangili ile na miongo ile na thandatu ndi mwako ni makwa nina ithango ya The Standard Betty Sasha wa mugia amukienesa mbebo ya masago be ndunge da ile yegela bantu katwa maye ya kitwinti leta masago please ene musesi ya Mutongo TV we wa mukiata nyena kwa na mukienesa amoko ni makwa nikwete ithangu ya The Daily Nation ni thendi ukunengelele mauvo ala me ithangu ni na indi na uthocha nikana twende kwa bamwe naende bukwa kitwi ndikaya muno beti wese kitwi nesa wewe sembebo ya kitwi ndo mwe amasako niwo oi kuma zako we ndo goza ndo aya tulikevo naende mwako imwe tuambia ithangu ya The Standard headline ya ndikitwe prison case naende kini kisanga ndeni wa mayela maito na balabo wetekana kana be officer umwe accountant wethewe ayeva maofisa mayela silingi milioni miongo ina na imwe katano itatu inya kwanzia ila itailite naende alikile ndeno wa system naende atumia maofisa pakubengili omwe mbesa siamana silingi milioni miongo ina na imwe katano itatu inya naende yunike sanga kinene muno naende ite ya Kenya naende DCI ne maende kwiko kunikilili vote sikwa wethianu omanyondo mbeza sia mwene ndesa ingisi sa automeka nai ni thanguni ya katano ya The Standard naende umuntu kwe matuko muonza mamwe wa muonza mwaka unu wangilili miongo ili na thantatu ni miaka miongo thantatu miongo tatu na thantatu kuma maandamano ala matwa iwe makwendekithia multipartyism mwaka unu wangili umwe maana kenda na miongo kenda saba na kilingisi nikiu beanduka utamati we ni mathayo mo angi mabikiana kukwata maumesie na angi otau mabikia na kwikiwa mbini na hindi kitumini kiu kila mwaka twithia twi kama makumbusho saba ni makumbusho ala methitwe ndini wa matuku make umundi kana in the recent days mebulanywa na maandamano makutwa kana ala methitwe metwa iwe ni amwika na hindi maubosu methangu kana na yakatana twiyo uthi nusu wa ithangu ya The Daily Nation twikomana na mauwange mamukonetie senator wa county Ilovi Edwin Sifuna na ola kwendekethwa na ni amwe kati wa tongo ikumele mbetani ya Western atwike hewe kana okilikivevelo cha upresident usakwa nini mweneno mwaka 2020 wa ingilili miongo ili na muonza mawasa na mome page 7 ngoja ndio kunengelele aya twili kande neyu ithangu ya The Standard page 2 ni mauvo nime umachano ndo yiteka kana pe mwene ndi umwe wetha yakala tunyutwa modelo HIV na indi veilanda wa manengo ARVs na hiyo wetekana kana muwo no la isito yako maandikite nondo ni mundu wisikie Dorothy Onyango ulani mwambilele wa ikundi ya Women Fighting AIDS in Kenya WOFAC wetekana kana aendie ndo maenda maina wa ARVs anengwa expired baada makonete visa ya kitu expiry dates mwi wakatano mwaka wangile miongo thantatu we aende ona kutumia ndawa atesi indi esa sisi hivi mbona ndawa ino ni expired ni habitwe ne binda athi clinic bala wanengiwe ateo ewa yube ndo be ndawa ino si ARVs itaileta ilangi nondo si na 3 months shelf life hiyo tina ya expire mwi wakatano pongala wa mingi itatu yolo kuyanana na yuna maofisa mawiti me ase yu ona ye expire no to mingi itatu yogete ate yu muwuyo na makulio ase wenda kuiwemo yani kutumia ndawa expire ethe na miji itatu ya indawa si expire ende kutumika mele yako iki katika expire ila inenga nitwe makeke miji itatu bukatikati ni kwate yu beti meka unikenda yu wetumia indawa eno ethe ni wona ni expired ethe mwi wakatano ni wambia kwetha we alert
mini swi tatu ni kesi yethele kana ye modela kiu ni kindu ona ni kwati andu ingi matesi but we asia wenda kwe we mwe na ende report isi thangu ni akeli ya the standard na thangu ya katatu ni maovo meokonia music festivals na ende beti bana wabe nange wengi nabo amanywa mai tumethitu muno mai shine ndino wa masindano ayo aya mambathi na yu amanywa mai mwana methitu mateo shine na yu stakeholders mark so mwene yanda ni meokaya meaze yu boy child ni wethitu muvathe muno ndino wa masindano aya mendekete besethia ni base ubwa masindano ma 8 masindano mana kinondo kila mwaka 8 ni mo methitu skulu cia 8 Oya sitongoze ndize utonya komenda to lwake ndo nakwasi ni maskulu ala yumena ndo ala mekwenda unde se drama ndo tiko bathola ndio somete skulu wake mwana anye nsomete skulu wa 8 kwangelekanywe na twethio komani ya mbei. It is about the preparedness ile kwa katika level ya ground kana ki skulu ndo mekwika training makwibanga ndo nyenonete maskulu mai mwana otau ama meyumie muno makakona no likana ka video kangi ka samba ye muno mitandao ne kona niti mwana ina rumba mena miyo yonde na nimese. So I think it is more about training. It is not about the boy child in this one. Kila mundu wako ne drama kivyake. Aya, tulikithangoni akele ya The Daily Nation we na mawo meva koti umako ya county ya Uasin Gishu mini na kumya mwamulo kana kamwe kalake weta kwithia kasi iwe ni muthembi kabikie na kukwata haki ya kuinherit kana kukwata utiwa wa mali ya mututia na kiki okaitina wa kwithia mabikite kotini inyawa kamwana kau kala kasi yo mwakani wangilile na itatu kano kiekena birth certificate ya mututia ola ni muthembi usu na ola kwetu kwithia atiwe ni thayu mwakani wangilile ne 15 na wili yake ametia bishop umwe wa ile mbeta hii ya Uasin Gishu kana wa diocese ya Uasin Gishu na ke heta Bishop Cornelius Koril na kola wabikie na kutiwa ni thayo mwaka ni 2017 atambete kuyanisia kusoma wili ile yatiwe na yu ni mututia na atia nengele ilio la wa wosele ile mwana wake na yu musie kana nyenye wa kamana ka si kuyumile kotini asenikana kake paina DNA neko lakini kwa nanse nondu mele isi koti wona bena uwezekano kana bena probability nene ya kana kama mututia muthembi na ona kutwika kana amwe ma alayu me kukitia mali ya muthembi mututia na ya ila si wote kwithia si estate meza kana muthembi ndethiana mali utona kutia na ndia ile kwithia aisia inde na woko atiokasiati any child that is born either in a marriage setup or outside the wedlock it's entitled to get the property ko twasi koti wo ni kana kuni kama muthembi usu ndai na siana ingetu ndai na siana ingi no ka na muthembi nukanengete mpaka isitwa ya birth certificate na hamasia it is only right if they grant the child tutoinena muno tusonga nambe ithangu ne akana ya the standard keumbu chaos and the shadow of untouchable Kisii politician ko keumbu niko ya county ya Kisii kwi wakatano kabina kala ikundi alinda mwananchi etongwe ni senator wa county ya Ilovia Edwin Sifuna Babo Wino David Maraga kati wa angi musafara wona ethiwe wivithukwa ni amwika mboleli ila inonekie sanzo muthenya musibini wa video ikimanga musafara wona mavia na yewe wetekana kana yu MP kana mumbunge wa Nyabari Chache Zaheri Jada niwe ukwetekana taona abangirete kiu na yu wetekana kupikio munde ndani ya kuandikile statement nondo beti whether we accused wa weto bandu mono mondo de mama thembo ni wala kwandikile statement anaendeka andikile statement by matuku 5 muyi wa Monza indi ndani ya saiko wetekana ni munyanya wapa kuviwa President William Ruto na weni untouchable ndakwatika ni watunoni mwagizo wa video very ugly scenes tunoni sindu itenzio na kile ngise ni kupe mundu umona atiwe ni thayo Vincent Osiemo na ulo kuetekana wewe na ndana ne mundu muumu no anaende no wa msafara na yu kile ngise ni changale kukimango abaloka au mia motwe na indi tina atiwa ni thayo mundu mwa kwa miaka 3
itatu na thanthatu ithe wa ciana itatu twikwareka no kunikile no kwisa kwitha uimanyikane aluma na twaise kiuna inde beti kecha guns kithiwe kiongelekete muno na yu ikulio yende no kulwa ni twines olikosa kwa nini munene wa mwaka ukite ethi wa maundu mailiu kutonenda kuili hata na yu ironically minister wa osese wa nthini Kipchumba Murkomen no kutula muteka chakwa kila muthenya no wazeka chakwa niwe ithe wa guns niwe na yu aondo maikulia hii na yu tutabia twike hata ithe ta Kenya na wewe minister no select no la kila kitu no means wazese Facebook post chave ni chao ya Kenya meangule okay right no tutabia so wewe umefanya what are we supposed to do yetu yakata anyway tusongera mbere na indi tulika ithanguni akana tukomana la mauvo manenge tu ito nenda tuthime ndo amasa manenge tu ito ithanguni ya the Daily Nation na yuma obisa ma police matongwe ni Nairobi Regional Police Commander eta Isa Mohamud weta kana maina ne wa notice ya maandamano la mabani ukutoyo muthenya no munthi makumbusho sabasaba na kiki kwa onaitina wa alama mini tena kubangithia maandamano kwa sekana ni mami na kunengane notice to the relevant authorities indi Isa ulani Isa Mohamud weta kana I am here to address inene yonandiki mama wana izikana maandamano la mavaniwo kutoyo muthenya wa munthi amona social media na na anyanya ma county libakene na Ilobi wa Kiambu wa Kajiado ndumana wa Masako na zekana both of them they have not received any notice ya maandamano mambo the nyano omonde mama kumbusho mama the nyosua sabasaba no sabasaba otoni thina kutabia ni muthenyola a Kenya ma twaisi maandamano makukitia multipartyism na ya nebindela president Moi mututia wa ikibilani na chama chayo kimwe cha KANU na inde nditaze na report isu na report yengio ba na boy report ni yesu ne oye thangu ne ya Mwanza ya the Standard ndi soma muno ulokwenda kwisomia alo ne the Standard no esomie bo na indi cha kuangalela nekana atete maki cia enende na mama enende maisie ni tunanengania notice liwe liwalo maandamano na hiyo monde ndio nokite yani ba masaku kwa chete ne saa 12 na ba Machakos University nende angale ya polisi already nebikie meset aya na indi nendo kutalila amwe nundu ntwasomie nthini wa history amwe katwala mokitia multipartyism umwe ni Kenneth Matiba, Charles Rubia, Jaramogi Oginga Odinga, Martin Shikuku, Raila Odinga, James Orengo, Paul Moite, Gitobu Imanyara, Koigi wa Wamwere na George Ayona alame kweta kwithia ibindani ya kutoisia maandamano sota ma tethewe kana mai na tongo imaki ndeni na ateti yangi na ona ateti imama kwani alame na meletwa muno yulwa katiba kavampe ya Kenya na eventually multipartyism ni abikiye na kwetekelekana kuma ibindayu siama mbingi kana kwithia bena siama mbingi ticha amakimundu kuyenwisi tandhe ya Tanzania kidogo anapigana tu menda chama kiki mwe CCM nesi democracy ya Kenya yu inda yeyo lomo we compare na the other East African countries even in Africa democracy Kenya inda ye number yeyo lomo yes na ende twitiana na isu Kenya we na chama mbingi muno oyu na yu nilipotile nenge to itwe thangu ya the Standard ithangu ya katano bawe yerekanga na be na kilingi sikinene cha shilingi milioni miongo na imwe katano itetu inya lakini kilingi si cha magereza mayela mubya wa mayela wetekane kana kwi matuwe 19 mwezi wa Disemba mwaka mubitu ofisa umwe ula ni accountant ni wewe alika ndika system na atuma mbesa kwi maofisa mama yela ngili umwe nwesimeza amena ndebe kibatukanganya ati katika system ACCA okay ono ni monene wake na atuma mbesa cia nondo na yumbesa icio nthe wewe aituma kwanzia taile ne shilingi milioni miongo na imwe katoni tatu yu obisa ula wakwata mbesa nini akwata shilingi ngili miongo 3 na kola wakwata mbesa mbingi ne shilingi ngili yana imwe na miongo ena isu ni mbesa timusala ti allowance ti chao we athi atemba na system na atumia ndo mbesa UDC yani mende yekwe kwa kunekili yolo age lakini yangu tabiondo Akenya mede ana akili ngiwe aiba ndo bangi ko hack system nanye na asia unaona yani utonda ko hack system in such a way they can also protect it
na no nzi system hizo abakanenge tio masio basia anyway tatu nakunekeli witho ya cia tatu tuna mbothi kwa kubeti twi kwa IBC na nyono na gwe na IBC ni bwitha ngo ni athanda tu na yu IBC ni thiwe iweta kana kukitie kibela cha president campaign wale watomia shilingi billion inya katono inya etha kukitie kibela cha president na yu ba Kenya wesaethi yu kibela cha president ketwa na billions bingi na IBC you saw iyo ando meso kola nya yo IBC yeka okonena twi kanai yo mbezi atomeka mpe wabu niyo sa atwa tutanambo mabau ni kana kibela cha MP kibela cha senator kibela cha county women rep na kibela cha governor namo mewatakana kana mono kwa county ni lobby niyo ikutumia mbesa ila mbingi pio watakana kana azuma ile na kibela na shilingi milioni yana imona 11 katono itatu ile atiyo kiuti choke ile yawa na yutu yo nondo account sionze ndio tabia account ya kitui watakana kana ile si tumia ile vya watakana kana kitui tumia shilingi milioni miongo mwanza katono nyanya kwa ibela isu na weta ela wete MP governor utumia milioni hizo ende matumia mbingi beti na yu ila utumia mbesa ni nibyo ne Lamu shilingi milioni miongole na imwe katano kenda ya tiwe ni tharakanithi shilingi milioni miongole ni tatu katano imwe inya na yu overall keke maanisha yu ndene wa awards yo the Kenya shilingi lase mbezi lase lotumwa ni shilingi bilioni itano katano thandatu ile ndene wa ilio mbunge shilingi bilioni itano katono ile itano and then wa county level ni shilingi billion ile katono itoto kenda na ende presidential ni nao tabia ni shilingi 4.4 na ende siama cia kioteti sio siama cia kioteti ya lotomia 17.7 billion na ende mwene kibila wanza meleonga miusa kwa na mibaka ya vante ya Kenya Erastus Ethocon weta kana ki tukana mia isi kitu kana kutetheze kana kusia kuthoa kwa kura cia NND na likana kana mwaka usa kwa nini muthelu wangilile miongo ile na ile meo ngitesu ni umiswe na teti mahaliana nayo Kenya meo ya tia wao ithanguni ya monze ya The Daily Nation tuko manena la mabwange banenge tu ithanguni oye vala yu senator wa county Lovi Edwin Sifuna nolo minute kukua kuma mwanyani wake tamandiki wa chama mwandiki munene chamani cha ODM wendeke thetwe na ula ukanisie na inge wa ni governor wa county ya Trans Nzoia George Natembeya na sekana metha memusukumia nikana kukidia kibebelo cha kukitia kibela cha president usa kwa ndini munene wa mwaka 2020 miongoni na mwanza na mavikana kwa tsana miodhi kuandikithia chama cha Linda Mwananchi kutwika chama independent kana a political party na tiwa mabwange mwe kwenye tasu tunandateka yana itatu tumine na weta kana Lusaka usu ni Kenneth ni governor county ya Bungoma na moteleza president Farouk Kibet na MP wa Taita Taveta John Bwire yatula mote president udhiumu ya Uhuru Kenyatta nondo wa kunenga na mbesa kuongamia inaitwa funding ikujesi ya Linda Mwananchi mavosi methangu ya thanda tu na indi yunuzi maundu ma ikiteti ndikoloka na mutongo wa chama cha DCP Rigathi Gachagua enu milita kutangaza itino ile methenye miongo 8 na nenganite no kwithia itangaza musimamo na pethi topena maoneni mingi matongo imaki uteti ngalikoni ya ulei alama kwa watashikana pamoja watafute mtu mmoja wa kukitana na President Dr. William Ruto ndeni wasa kwa maneno makangilile na miongo 11 na indi thangoni na President Ruto anamiye kujeni come na indi debe tupu haliachi kutika ndio jana umze kama msema kwa hiki kamba ni elevele kelele anaisi asino malebe madhime na kelele let's see they form 4 leavers to know their varsities and colleges tomorrow onekwe muthenya wa mwanza muthenya wa katatu matuko nyanya mamwiyo wa mwanza andola manekalile mutiani wa KCSE na nimekwithia mimanya colleges ila mosetwe ondumwe na maskulu ala mailite kuthi kana imanyisyo nene ila mailite kuthi na indi report isi nenganitwe ni muviola weka placement ya manyiwe mbinu wa college ondumwe na imanyisyo cia TVET KUPS
Aya, tuthi thangu ya nyanya ni mavomeo konia CS Dr. Alfred Mutua, Minister wa Uthukomi, na yu Mutua kisanga ni cha kutula muti nondo wa Kenya la meritwe maithukuma ndesi anza na yu onatula wa muti wetekana ngabe ya Kenya meriwe mai recruitwa ndini wa kwa Russia kikosi ni cha ami kana cha ita kukana nde ya Ukraine Mutua no leanile nange wisu pio aza kaiki nduketa wa CS Mutua kikangeo ni indi neweteteia yolo wa kazi majuu asia ando onde maenda kuthukuma ndesi anza Russia nangale kola kuongi monde maenda kola kwi etawa ambassador wa Kenya wa ndisu na metha matinzi ela ya ilite na imotoa wetekana matuko ande thitwa inena muno ande mandikite kana motoa kumebinda yake munene wa serikali gavana wa county ya Masako ethitwa inena muno ndio yu Lesi bando ni mayase lakini nzeke niwe mwene kumbia siasa niwe walite kwitha winda bya kana ntababa kwitha bena mubitu kando katu wake na President Dr. William Ruto ngewa nditia sene vuka na tiwo ni mavo maende no nenwa mutu ethu akilitie na bwe tina bebinda wayo kukamba nende ngamutebala ngonga bala ondo tubala tukathi ende weze ondo konena neto kona no se mutu ni one of the politicians ne atati amwe metha aya ni makunite masabu nene kanete na Kenya Alfred Mutua ni amwe metha makunite masabu ya kona pa titabe odinesa ethae baraka muno ni woni 2022 ondo wekie azimio yande robaloka ana wala serikali na alika ende Mutua ni twetela tona ye mike na make ende pena nzake sia kanai continuation nona isi nona ye President Ruto cabinet yake ndina ila to third gender rule na yu wetekana nona nengo emie na avunzi yani akishe cabinet ni etho na kama kuyana yu wetekana be ome matonyo betwa beki waka so to this now no wait first nisi umuntu wekumbia siasa ba unisi niwe simuno lakini first of all we say you sakwanu bikie wa 2027 what will be the essence kana no mundu ubelio ba muyo mwemwe yanu betu uge woli cabinet muyo mwe no leo tumine katuni kama tenya no muntu ke ku ithango ya 17 ya the Daily Nation kona niti ki petro cha mauta na chandkitu international fuel barrel price na indi ebe na mundu iba ote ukwandika alisite ito ngasi na ikoti yake andikite IPRA usini muvyo lolo ngama ba mama utabantu ya Kenya na kasi good things take time na iba otebe na mundu sole ute bayu kipetroni akwete muvaibusu kunywi kwiki mauta na ekituthiwa President Dr. William Ruto ekete ngwaya yelo tu na ekete ngwaya yelo twimine rangu ya komi rwara kala saga ngilini ya 15 ingine mwezi kwa ina kilengi sikio cha kiwanza kitheka cha balaba kito school wa Ruaraka High School na ende ibindesu Fred Matiang'i no minister wa kisomo na ibindesu be mutandikia umwe wita wa Francis Mburu wethiwe aienda compensation yake katika kipindi chake na ende aivo shilingi 1.5 billion na katika kipindi cha eka 13 na yu koti no wesie kuasia aibio kwanza leta na ni mototia kwa EACC muvya kukutana na losa ni na maondo ba metuo ni waise kana ni wetha we recover pesa is 1.5 billion ila saibio company sia mototia osuna ende ripoti so ithango ya ekomi ya the standard no twende indi nondo amasa peso betuka bako Samwa kiokono katika miongoni na kiende katu utwa ndino wa kilungu kingi cha salucha ngalikone ngi ya FM kwa na mundu DJ Mudhonswe Jeremiah Kizito na Grace Munenye nitawasali shabeti wa mbua tindanesa na ende nungu na nungu siwa kethiengi mitambo ni ya Mutongo TV tolumako ya Mutongo FM ndini wa ukaba wa muthia wa kilungu kicha mukabala tunena na siana Tongo na umunde tu na MCA musakwe wodini ya Thange county ya Makueni Mheshimiwa Eric Katumo tunena sema ondomeo kwenye uthukomi kuya county ya Makueni tumanye moma vikiteva unyanya wo na mbunge kana mbunge na executive paendetwe ata isuni siasa ile nginya saa 3 inde kwa oyu emwe kwa emwe uthio mwone mukuve na inde salucha Mutongo FM